Kini kedai All India Radio Shillong, ka khubor ban puli dai satas in. Kini kilang kimat berkonsan jong khubor. Le jumo menteri ketengan jumo ka Perthai ka Meghalaya uba met ba lindo ya ke South Garo Hills District. Laraki ya ke Sri Persha ya ke jing pendan kam ya drugs ba jing khayi bean ya u hasat la ke Perthai nang ke Sri. Pengat kesokan pedang lais pak sau pokul tengkar kumkalat cingarap sekilana Sri ha Assam. But Dakasa ya rong ke Argentina seka pre-quarter finals jong ke FIFA World Cup ha Russia. Menteri ketengat kikan jong ka jong ke Meghalaya uba met ba lindo ulalik jong ke South Garo Hills District kom shibenta jong ke jing temu ke sarkar ban-bandra ke jing jam bak ke priyo jong ke jilla bat halunti syabat mara ulalik jong ru ikat tu kat ni tni ke jaka jong kai. Lapang subhaya Menteri daw MNA jong Karangara Siju constituency urak kam sangma hananggal bibra. Uba lindo hakini ke jingli jong ba asli jong unya kendo ikinong tre jong kitna trikam bapir ban pet bat bisya re ke rukam pentrekam ye ke skim bat ke project jong ke sarkar. Unya kendo ru ikinong ni khamat jong ke seng tremong sompha bagi kipat ba ban snap bat smutu ye ke jing bagi kendo. Uba lindo ubalan jumwa ke kelam siju bat ke ksha rongdom uang bagi sarkar kan wat ikilat kilinti banang kampen bha bat kentiu shushu ya ka kam jumwa ka hapok katang kenang bakan kentiu ru ya ka yok ka kon jong kipriu. Laraki min ke Sri ya ka Sri Persha ya ke jing penang kam yo drugs bat ke jing khayi be an u hasatla ke Perthai ke jing raki ya ke Sri ka long ban pesung tho bat penshai halo ke jing bakrau bo ni jat jing di uwanra ha ke eng lang sanam habakram ha ke jing raki hani Delhi ha ka bala samru ya ke national award na ke bentang ke jing sakri ha ka yang ke jing yata na ke jing dikya bat jing penang kam yo drugs u president Ramnath Kovind uong ba ke jing kami ha ke jing di drugs ke wanra ya ke jing tup bat ke jing bam singa ya ke ri bat ke kta ru ha ke jok ko ya ke jing roi jing kiu saplang u Kovind uong ru ba ke jing kiu ha ke jing khayi ya drugs bat ke jing penang kam ya u ha ke jaka khapun ka don jing dei bat ke kampung trim bat ru ke jing bam shong suk ha ke sinsa khada Ulaong badon kamban long ki bapet ngor bha kamtam ha ki jala ki badon ha khapur bat ki bai kiri kom ka Punjab bat Manipur la pentri kamru ya ka national toll free helpline khana banyara ya ki breu ki bakni ha ki jindi kya bat di drugs ya ki bahayeng jongki bat ya ka snong ka thau habakran ha ka jingalang Menteri Ketengat Social Justice and Empowerment jong sarkar pedang Utawa Chan Gelot ulaong bahagi saus nam baladan lala ban pelai saulak sampung jarut ki breu na ka jingkani di drugs ha Meghalaya la rakyat yang kesini dekat program pensung tu bat pensyai halor kapang listen first. Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe. Ha kejingalang kebelalong ha ususutham auditorium habakran kumkonsang usapintanan ng Police East Khasi Hills u Davis N.R. Marak ulaong baka Meghalaya suki-suki kalakalalong kumkajaka syalan bat pinya yaw heroin hapo kari hakaba kinyang kayibean kibakan tup ikinong yalaka kidukot jung kikan hun erang kipanlang yakasyalong kumkajaka pedang jung kakayi patang jung ki kanang banyarap penni pisa nakabenta kikam sni jung ki umarak ula banjur hala kejingdon kam ban kampai kemat bha sukisamla bat kentu yang baro banyak trelang bat kipulit kanang ban na ban tela kam ya kini kejing sniu kabala nang kendrai hapo kejela ula pentik ru bakatnat pulit kan pendon ya ke program pensung tu pai ba ka basita yau ha ke dong ba prepare ke school bat ke college. Kasukar pedang kalau pulai las pak sau pokul tengkar kum kejingaram na kabenta ki priyo ki belasakta ha kejisli ha Assam habakren bakinot kubor ha Guwahati hingin kesni Menteri Ketengat Dona u Dr. Jitendra Singh ulang banakan ni kapisa sispa iwe klur tengkar la ai na Ketengat Dona bat aspa lai bukandai klur tengkar pat la ai da Ketengat Korbari Shubaya kani Menteri ula penlang jiang langru ha Guwahati bantokit hala kejing long jing man jang kejing sliung ha kejing sliung ha kesien baningkong ha Assam arpon remut ki breu ki la duai la kejing im Menteri rangba sa Menandal Sonowal dangshan ula le jingo ki lightly ki district jong ke Barat Valley ki balasakta ha kejing sliung kini kedek All India Radio Shillong ke buwan lam sapi ya ke kubor
Kan National Human Rights Commission NHRC kalapha ekakan hun toket lomba kipri jongka kibelawan ban toket hatan yomolong hadin balami kekan ram khamtam namar kejindawa ban penkerja no ekibasa hakate kijaka kabade shibinta jongka yodo kami akan hun toket jongka NHRC kalanet baik ekijaka hatan yomolong hanin kasni bat toket nakini alam kejak bandru sik kibadan hakate kijaka Kibreu ke NHRC kerana pedru ikikat tu kat ni ki kamera kepada ki jakasa bat ya ia dalam ki jong ki kemat ya ke rukom long ke jaka nadu ke jing kapnya bat ke jing bomdon ka kuit ke suba kini kibreu ke NHRC kala shim jing tok ke ru na ki bor pengat district kentup iki police officer ketolong kubor ke tu baka kan hun tok ke jong NHRC kala ban tok ke ru iki tu ki bisa syo ha ke jingja kapala ja hatam yo long ha ka step life away tarik jumang khamtam namal ba kini ke jingja kala penlong iki pat ba banyaki ba dawa na sorta ban pin kan ja no iki brio ki basa hatam yo long haba kini tok kubor ke lakali halo ke jingwan jongki ki brio ke NHRC kala ong balapha yaki dak NHRC bat kindon hanong ba shinlong na kabanta laisni Menteri Rang Badu Narendra Modi unyakran bat kini shim mengyo mentoy jong ke social security scheme baphe jong ke sarkar lingba ke video conferencing hakapor khandai shiteng mentaksten ya kami ke program NPI na DD News channel bat la ru bangyo na kan Narendra Modi app Hau kerwa balapha Menteri Rang Badu ulong bau community bangyo snow ni kinongyo mentoy ki jingshan bat jing kendu ha ke jing im jongki Menteri Ketenaga Dona jong kesokar pedang Dr. Jitendra Singh ulong bagi jing penhe iki lain rel hakatan cetai lamini lai nok kesekem nsa pendap hapo kesisnem ni arsnem banwan Habaya kran bagi nang tok kubor ha Guwahati nang kesni ha kabala don rekat presiden ke BJP jong ke Jila Assam Uranjit Kumar Das useng ulong Bau Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penlek jimut bha na kebantaban kentir syakrang ya katan cetai lamini ulong bakul Menteri Rang Badu Modi ula wan chungo live hosting ya katan useng ulong ru bagi sarkar kala shim khyabha hakaban penyeso ekatan cetai lamini dakilenti singkim ki babyang kenang ba ke jingwan sengkam jung ki breru kanang kiu ulong shosho bakatan cetai lamini kala nang kham kiu haki sausnem baladeb namar ke jing penyeso daki lingsun ke Southwest Garo Hills District Meghalaya kalau tahu ya ke rekod dah kabat lala mungkin sispa nak sispa kajing ai injek ya kikalung bat kilong puni ba armed ha kajing pentrai kam ha kawat ke bala ya ke Special Intensified Mission Indra Danish SIMI ha po ke Gramin Swaraj Abhiyan ke bala kutno ha ke alpo artarik mentau benai ha ke siang ke ba ke district ke lala man ai injek handai pon lain ke sispa kajing lek jua ikilong yin shwa kapur ai injek kajing silap bat kilong puni de ke supervisor bat kinong trai kalalang kejirat ke bakrau ha ka ba kilala ban kinjo sekathong laong ke SDH and MO bat DIO jong ke empathy ke Dr. Calvin ke Sangma Menteri Rang Ba ke Arunachal Pradesh upe makandu uple ya ke Shaikang Chu Hydroelectric Power Project ke 100 megawatts ha ke shnong gongkar ha ke la suble ha ke bala donlang Menteri Khana Ketenaga Probari Ukiren Rijiju Hakajira kar FIFA World Cup nin kamiet ke Argentina ke lapundram ke Nigeria da argo lakawai haka group ke bala lapunga ya ka banyorung shaka pre-quarter finals Lionel Messi la tap ke gol bamingkong jungu haka ke World Cup bada ke gol ba la tap da Marcos Rojo hakawai pak ke jila ka ke Croatia ke lapunlim ke Iceland da lakawai ke Argentina ke kendo ba ke France hakawai pak ke jila kun ke ba ke Croatia ke kun persya ke Denmark jong ke group C Hakijila ka ke group F but group A ke Mexico ke kendo ba ke Sweden ke ba ke South Korea ke kendo ba ke Germany hakapor hinyo shiteng masibet minit ke Costa Rica ke kun persya ke Switzerland ba ke Serbia ke kendo ke Brazil hakijila ka ke banlong hakapor katwe shiteng lasibet minit kato ke kubor kelakut nak All India Radio Shillong Sarabang app iki kubor ke banwan ke Daily Station hakapor privacy kini kedek All India Radio